Sisabuya emasondweni ngokwahlukana, asilotshisane elangeni lanamhlanje kuvunguza umoya kaChristmasi. Nesikhuluma ngokuvunguza umoya, sitsho wonke umuntu emkhumbulweni wakhe kuzele kobanyana nguChristmasi. Silotshisane elangeni lanamhlanje. Ngithokoza kakhulu kobanyana ulalele nakumlayezo engifuna kobanyana ngiwuchiye kuwe. Umbuzo uthi ubuya esondweni. Uthe nakachumayela umfundisi ubishop archbishop apostolic wakho, lento ekhona kuwe leyo nkonzo yongakhona ucolela omunye umuntu uyayidlulisa noma bunjani na. IBhayibheli lithi kuFilipi 3:13, ngikhohlwa konke okungemuva bese ngihlabela phambili. Umbuzo wami uthi, lo ongakhulumisani naye lapha esondweni uyamcolela na? Lo makhelwane eningakhulumisani naye kuthini kuwena? Lezinto ezenzekayo lesikhathi nenimene nibambane ngezandla nihagana noma nivuma ingoma ukuthi asibambane ngezandla, lo muntu omgegedayo ufuna ungena enyakeni omutsha usesenalo mraro loyo na? IBhayibheli lithi kuFilipi 3:13, ngikhohlwa konke okungemuva bese ngihlabela phambili. Why ungafuna ukulibalela? Uyophila yiphi impilo? Nalo omunye bela nikhulumisana. Why? Mbuzo nje ongihwathayo. Bowusesondweni njenganje noma bowuhlele ekhaya? Ubezwile kuchunyayela emhathweni kukwekwezi? Wezwa kushumayela kuma-TV, kuma-radio amanye? Why? Lalela into kubangela ukuthi ungaphumeleli. Ilenzondo ocalane nayo. Isambulo 2:5, iBhayibheli ithi khumbula la uwe khona bese uyavuka uyazithatha. Siphila esikhathini sokubolekwa. Siphila esikhathini esingasimnandi. Inzondo. Nesingayekela inzondo bafundisi ukuthi lami isondo linje. Asiyongena embusweni kaZimu ngesondo. Noma isondo lakho lingaba likhulu kangangani, babe banengi abantu ongakhona ukubabala, kodwa indaba ikuphi? Isehlizweni. Khazi inhliziyo yakho injani na? Once nje wazibuza nje ukuthi wena inhliziyo yakho injani, kulapho uza kuthola khona impendulo. Ngiyakubona ngosondo ubuye esondweni. Loceda ukumdlula nje ungamlotshisi. Boyokwenzana esondweni? God bless you. Ngiba uthi uzima engibekele wena, uzima kugcine akwenzele ijudo. Amen.